Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar achher tu silin sang puya huai sen loman jivan raksha parak sangni sompakwa dong tu pathum tan hena Wain Khan Home Department in loman hlan Lok Sabha MP pu sil rosang and Defence Minister pu Rasnath Singh hena ramri kong laile enkon atana BRO summa mote ngai pe mo turin angen ramchunga COVID-19 enkol dam chak dan chun za somret pakhat point pani panga kai to Union Minister of Labour and Employment Santos Gangwar chuan Labour Reform Bill pathum chuan ramchunga in lo fadin hun athak dor theiti asoi ramchunga choimoina sang huaisan loman jivan raksha padak sangni sompakwa dongtu pathum te hena Wain Khan Home Secretary Pialbiak sangin lomanina kentel medal certificate le check ahlan Home Department board sai loman hlan in khoma hian Pialbiak sangi chuan huaisan loman dongtu mi pathum te in pek na le midang ta nun chan him nana annun na thapa mani nun na chan hian anom chu lungche thak ma se until ti hi mishingin mani mishing puita ta na thil anti theiro pui berani a hria reng tlak ani ati jivan raksha padak sang sang zinga asangber sarvotam jivan raksha padak sangni sompako he pul rempuya an veng chu athi nu ahlanani a ayo in anu pui pilal ma chhonin na donga April ninga sangni sompako khan pul rempuya hian sairang afapa kum sommi Samuel Lorin sang ache swal chu tui thiam lo chungina chhana ama jok chu tuya tla in aboral ta ani sarvatam jivan raksha padak hen medal certificate le poisa fai cheng nu ni akeng telani jivan raksha padak dang utam jivan raksha padak sangni sompako dong tu hi pulian hola tuidam khuwa mame district ani a meni sompanga sangni sompuriat khan savomin anupui abeya savom hi beile ta anupui hliam na taktur chu konglama wak chhovin tranpui turin awa auri chu motora chuang tan lo hria in an tranpui ta ani utam jivan raksha padak hian medal certificate le poisa fai cheng noi khade singa akeng telani jivan raksha padak tang jivan raksha padak sangni sompako dong tu hi pulal ompuya not serzol khuwa aizol district ani a juni somni puruk sangni sompako khat an chen ina kanga chauka gas cylinder chu kang kain na satakin akang ta a gas cylinder alai chu puchuakin ponlama athe chuaka anu puile afa te panga nun achan him theita ani jivan raksha padak hian medal certificate le poisa fai cheng noi khat akeng tel ani kumina Independence Day lomna huaisan noman jivan raksha padak sangni sompako dongtu pathum te hming hi puan aloni to a hripuya wangin a hun tak medal te hi Ministry of Home Affairs na thon theilova tun hnai mai khan medal certificate check te hi alo thlenga Wain Khan a dongtu te hna hlan ani Darkar som pani kal da chung khan Mizoram COVID-19 positive somni pani mu chua tharani a Wain Khan COVID-19 ve en kolam hun CCC sang sang atangin mi somsari pani chu atirani nimin khan ZMC RT-PCR laboratory sample sangkha jani sompali test ani a COVID-19 positive thar panga mu chu ani rapid antigen test mangin COVID-19 positive paruk mu chu ani boka district sang TrueNet laboratory COVID-19 positive mu chu thar som pakhat anom bok ZMC laboratory positive mu chu thar panga te hi Aizol district sample lak vek mi pa pathum la meche pani September ni sompruk som pasri la sompreta sample lak sakte ani a chan mare west pani mi pa pakhat kum som panga upa le meche pakhat kum somli pali upa ani a positive contact atanga kai ni in home quarantine live ve ani a durtlanga pani mu chu ani le a mi pa pakhat kum somni panga upa le meche pakhat kum somnga pakhat upa ani a positive contact atanga kai ni in home quarantine live ve ani chan maria pakhat mi pa kum somli preda upa positive contact atanga kai ni in home quarantine lai ani a COVID-19 symptom nei lo heti lai hian lungna district a mi pa som pakhat ni in BSF sipai ve kan ni a quarantine facility online mek ni in COVID-19 symptom nei lo ve kan ni red positive Cherchiv district mi pa paruk kumsam thum atanga somnga panga inkar BSF pangale Prem Kram Infracon Private Limited National Highway 40 siamek tu te chhor pakhat ania state pona tanga ron lut quarantine facility online ani lungle COVID-19 shikai te enkolna COVID care center CCC chu Wain Khan akhata lungle ya hian COVID-19 shikai enkolna CCC mun pani oma SIRD puk pui CCC mi somthum pathum zobok PHC mi somni enkol mek ania CCC te hi tukin khan khatta veka Wain Khan me engmozat chu hri an kailo enfial ani a shikai ombelle ta se khoi ange anda angti chu an ngai to no lo aber tu ani thu lungle health department ho te chuan lungle kan correspondent thangming lena anshil heti lai me khian lungle zo tlanga ommek 61st battalion BSF te chu
199 Battalion BSF 10 an ron thak do na hemia tan po hian DC le Health Department lam chuan ruam mana thui tak an siam to ani lungle COVID-19 si hi wantlang zinga adar thut pala mala tu tur team li siam ani to thu lunglei CMO Dr. Thamona chuan soi COVID-19 sileng sia tentir atangin voin thlengin lunglei damdo ina thok COVID-19 ve an nom lo ti soin ambulance driver te po akha to ka enfiring an ni a thok tu dang te po atulong enfiring an ni antia cheng noi somret panga senga CCC sangna tur rom manna chu lunglei high power committee bozui turin sarkar lai pya thelu ani to ani atibok Lok Sabha MP Pu Sila Rosangan Nimin Khan Parliament House Defense Minister Pu Rasnath Singh chu mu in Mizoram Kong and Call to Border Roads Organization tengai poimol azwal turin angena Ramri Kong laile and Call atana BRO summamo tengai poimo turin Defense Minister angen ani Mizoram chim toblama tuipa nga tanga lungpu khenga BRTF Kong and Call lai kumina ama angein alo endik to chu atang tha theinan priority lisa da chawa ngai poimo atul thua soya na thial tu sanga tu sai hakonga chim tui pui lui chunga leido turin angen bokani he ba kain pusila rosanga chuan le kha thelutin kon pui chu durtlang tu aizol kong hi national highway double lane da chho turin defense minister chu angen boka kol cho tu pura chu tong kolong le thingsai chu bual pui chu sai sa chu pang khuwa sangau biaro kong te po da poimo le zol turin purasna chinga chu angen bok ani Longka district chunga tlomai polian ber Young Lai Association YLA din cham voi somli parukna voin khan Sri Lanka ra midang ta na thil thati nan manani Central YLA chuan YLA te man dan tur hi arwa man shan nova branch rang ten tu le tha an ti angle an huam chunga Sri Lanka noi inven na kalpui pa a midang ta na thil thati thai ang te ti in an mang Central YLA President Pu HC Vanalwat pe chuan YLA member te chibai bukin Sri Lanka wangin kumdang angin ro pui takin YLA day lom the ni lo ma se ram le nam ta na YLA member te in pek na le an tho mek te chu orzo ka chun som turin member te cha a Shileng mek ka district khole venga him theina na YLA malak na chu a hluin the top chu ji zel tulani ati YLA day Poland Central YLA Friday te chuan ano ti thin dan angin long klaya dam do in pathum ba ka lairam motherless home at tanpuin an hlana YLA din Pol hian si hatla YLA branch suan si han district hospital of manatan thisen unit somni pani an pe a thisen pedute mi pa som parung la me che parok an ni si hatla YLA branch sian YLA day Pol hian an venga Kalvari Healing Ministry chu anrong bolna an manatan cheng sanga an hlan bok YLA hian sub headquarters le group pariat ve joint YLA pani le branch za pakwa anei meka in chiana nung beralan dan chuan member hi singli sanga velan om mekani chanchin thari All India Radio Aizol tanga puan ani ramchunga COVID-19 enkol dam changdan chuan za somret pakhat point pani panga kai to a ninga chung chu azonin shikai thara ain shivei enkol dam antam to zok ani darkar somni plikal chung khan shivei enkol dam singriat sang kuwa zasari somli parokan oma hetila hian shikai mu chu thar Sigriat sang thum zani somli pasiri anom thungani khovel huwa point India chu shivei enkol dam changber polani a khovela shivei enkol dam za som pakwa point panga chu India ram enkol dam ani a stele Union Territory som pasiri chon shikai thar ain enkol dam antam zoka tuna shivei enkol dam zinga za som seri panga hi Maharashtra Karnataka Andhra Pradesh Uttar Pradesh Tamil Nadu Odisha Delhi Kerala West Bengal Haryana mi ani a Maharashtra chonitin shikai hi singni chong enkol dam ani a Andhra Pradesh aponi tin shikai enkol dam hi sing khat chuangan om ani Union Minister for Labor and Employment Santosh Gangwar chuan Labor Reform Bill pathum chuan ramchung in lofa din hun athak dor thei ti asoi Nimin Khan Lok Sabha chuan heng bill pathum Occupational Safety Health and Working Conditions Code 2020 the Industrial Relations Code 2020 le the Code on Social Security 2020 te apasa zo ona changin Minister Gangwar chuan dan thar chuan ramchung in lofa Viable sa somngat chuang te chu ham thana pedon atia he dan bot sai na hian kumruk liam ta chung khan he bilina khoitel mi sang trade union employers state sarkar le labor sector lama mithiam te ron ani a an ngai dan te luk taka ngai tole la khomani hnuwa tuna labor code thar hi siamani ati Prime Minister Narendra Modi piancham voi som serina pola chorkar khachung otur sewa sapta chu man me kani a hemi Polian Prime Minister Modi nuna thilro puile chin sia tlak tak tak te tarlan na hun
News Services Division Noya Regional News Unit sang ten hunan mang me kani Prime Minister Modi han ram dang ne inna chi na siam ko nga po India chu bung thara kai puya US Japan Russia France Britain ne Asia chimlam ram tenen thohuna thatak ane puiba ka China na huanga zawna turana sataka ma alag na lo dang turin hengram tenen hen an thokho thale a balakota in bena thleng ani emo China ram ri in ti boina thlenga te po pomodi chan ram himna turle ram din chana turin thutlok na huaisen tak tak asiam fo ani chanchin thar thari topna na tlang pui huaisen loman jivan raksha padak sangni sompakwa dongtu pathum ta hna vein khan home department in loman hlan Lok Sabha MP Pusila Rosang and Defense Minister Pu Rajnath Singh hna ram rik kong laile en kon atana BRO sumamote ngai poimo turin angen ram chunga COVID-19 en kol dam chak dan chon za somret pakhat point pani panga akai to Union Minister for Labour and Employment Santos Kangwar chuan Labour Reform Bill pathum chuan ram chunga in hlo fadin hun athak dor thei ti asoi chuti zong chu chanchin tharkan pon thei chu ani